Yani ew çiqa bi şiddetê bê serme em ê aşîtiyê bixwazin. Bine 15-16 sal verê dayîkê Türk jî hatin, dayîkê eskera jî hatin, dayîkê polîsa jî hatin. Li vê derê salonek me girt dayîkê wan û em dayîkê aşîtiyê gihaştin hevdû. Eş derbêjim li îşekî bi hezara însanê me diherin metropola birçîne me birçîbûnê terbiye dike li wê derê jî kîja însanê me her sal êk diherin findiqayê diherin pemboyêk diherin karê wan dikin me heqeq cenaze ji wê derê tê. Bira em bi hevdû re di welatekî azad jiyaneke azad bi hevdû re bijî wekî gelê dinyayê. Ez serî di silav û rêzê xwe însanek li me guhdarî bike ji wan re pêşkêş dikim li ser navê tevê dayîka. Ev 12-13 salê min e ez nav dayîkê aşîtiyê de me. Me 9 sala jî ez yöneticiyê partiyê bûm min yönetici dîkiriye. Ji bo dayîka aşîtî dixwest ji bo kes nemire xwîn nerje xwe didan dibûn mertalê zindîn xwe didan pêşiya şerre ji ber wî hawî ez hatim nav dayîka. Lê tu karek dayîka nekiribe ji bona aşîtiyê ji bona xwîn nerje nemayîk nekirine. Lê mixabil wextê em binçav bûne ji mer gotine 13 barişana larî. Dengê me nebihîstine navê me di nav dewletê de 13 barişana larî ye. Yani em jî wekî dayîkê aşîtiyê îro aşîtî her kes nikane bîne ziman. Aşîtî textê zêrînê ye. Gerek însan eger dayîkek emrê wê 70-80 sal bi emrê dayîkê me ev 20 sal e cihê dayîka vebûye. Emrê xwe di cihê dayîka de derbas kirin ji bona aşîtiyeke mayînde di vî welatî de çê bibe. Lê mixabil tu kesî dengê dayîka nebihîstiye. Em jî wekî dayîkê aşîtiyê dibêjin bira dengê dayîka bê bihîstin û heçî dayîkek dibêjin em dayîkin li dengê dayîka Türk, Kurd, Ecem me berê xwe da her kesî me bangawazî li her dayîkê kir wê demê me got ew dayîk bira bên destê xwe em bidin destê hevdû em vê xwînê rawestînin. Bira zarokê me nemirin. Zarokê Türk û Kurd û Ereb û Ecem, polîs, esker me gazî dayîkê wan jî kiriye. Ji bona vê xwîn û rawestandinê îro şerrekî bi qirêj dimeşe. Ji bo ew xwîn raweste ev dayîk 24 saetal kola nebûne. Tu zane me got em aşîtiyê dixwazin zaten. Wekî qurûmek sivîl toplum êrgotî em ne girêdayî tu derê û ne girêdayî tu kesîne. Îro em dibêjin eger dayîkeke aşîtiyê bixwazî gerek mere hürmetê bide. Neh roja şerrekî dijwar li çiyayê heftanînê çêbû neh sal berê. Me li wê derê çû çadir vegirt em neh roja li wê derê man me got gulag tê esker bira li me keve, gulag dihere li gerîla dikeve bira li dayîka keve. Me xwe kir wek mertalê zindî me xwe da pêşiya şer. Neh roja em di sinir diman orta heftanînê û Tirkiyeyê de em di wê derê qereqo li ser serê me bû. Li wê derê ji bona ev xwîn nerje di pê wê re em hatin daketin silopî li qapî me car di çadir vegirt em 3 roja li wê derê man. Meha Remezanê 307 dayîk ji silopî û heya qapî ketin meşê giş bi rojî bûn. Heya qapî meşiyan ji bona aşîtiyê ji bo xwîn nerje ev şer raweste. Lê mixabil kesî dengê dayîka nebihîst ji bona aşîtî şer zû xera dibe. Her kes kane şer bike. Ama aşîtî her kes nikane destê xwe di bin kevir ku aşîtiyê bixwazin.
ام ویا دبیجن ام دبیجن آشیتی برا چه بوه برا اب خوین راوسته جوه ساله و حیانی نها وک دایک آشیتیه مل قوشیولی جی چادر وگرتیه ام چونه کتن چادره منوبتا چادره گرتیه ام چونه آنقره جی ام چونه استنبول جی حجی اف قروم دولتی لطبا ام گریان جبونا ام دنگ خوا بگی نوان ام بیجن ام آشتیه دخوازن ایرو اگر ام دبیجن حیسری چعوه دایگه که هات خواره برای دایگه دنه نای خواره ایشا دل دایگه گشا یکه حیسری چعوه دایگه رنگه و تنه گش عینیه جبونا ام وک دایگه آشتیه ام حرمته دن هر دایگه ام دخوازن ام ببن برسف ام دخوازن ام وی خوینه راوستینن جبونا وی برسوه ام دوام لی لکولانا بونه نه شب نه روش ما آشیتی خواستیه چه باره گران ما نگوتی زفتان هاوین بهار ما نگوتی سار سرما ما دوام لی ام لکولانا بونه ما همبری وی دولته لهمبری دنیای ما گوتی ام آشیتی خوازن تجاری کلمه شر جدوه ما در نکتیه يعني ام شر نخوازن ام آشتیه دخوازن ام براتیه دخوازن ام انسانیتیه ایرو ام دبن دولاته که دید آخو آوه که دید دجین چما گلی دنیای ایرو به هفدر به هر زمانی به هر رنگی به هر دنگی به هفدر دجین دولت دنیای هر انسان در ناف خود قبول دکه اما مخابل دولتا ترکیه انسان ناف بوینه زاروک مدهر عسکریه زاروک مدهر مکتبه زاروک مدهر کارو ایش مترپولا دکن یعنی جبونا چه افشار چه دبه جبونا چه ام ناین قبول کرن جبونا چه زمان من نای قبول کرن جبونا چه هبونا من نای قبول کرن یعنی ام جوزای نهاتنه خود تعالی چاوا وان آنی دنیای ناول وان کریه خود تعالی مجی آنی دنیای ناول ما کریه گوتی هون کردن ام نکانن بزوری وان بکن ترک او جی نکانن بزوری ما بکن ترک او نکانن ام نکانن وان بکن کرد او جی نکانن ما بکن ترک ام کردن ام به هر در بجین ام خوینه ناخوازن ام لهمبری کشتنانه ام لهمبری گرتنانه ایرو انسان ماید بنی حبس و زندان ده عمری وان هفته 8 ساله دبني حبس و زندان ده رزين جزای وان جی قضیه جوان را دبیجه چه دبی گرکت پشمانlık yasası da yargılanmış bebe. Gerek dibêje poşmanım hîna em te berdin. Ama ev qusana sal emrê xwe di girtîgeha bihêsîriyê derbas kirin û hîna jî tu îjarê te yasa xwe derxistî tu dibêje bira bêje ez poşmanım. Tu nizanin nabêje ez poşmanım. Eger bigota ez poşmanım wê rag hat girtin wê bigota ez poşmanım. Piştî vê emrî wî hefsat çûyî wê însanî jin mêr kî dibe bira bibe. Tu vêya didi ber wan. Ev ne tiştekî di rêzê de yê di tu qanûnê de di tu qanûnê tu dewletê de tu dînî de tu neyê. Em dibêjin bira êdî ev zulm û zor rabe. Bine 15-16 sal verê dayîkê Türk jî hatin, dayîkê eskera jî hatin, dayîkê polîsa jî hatin. Li vê derê salonek me girt dayîkê wan û em dayîkê aşîtiyê gihaştin hevdê. Wana nimarê xwe dan me got hûnê jî werin Bursayê li wê derê îja em ê hevdîtinekê bikin. Dayîk ketin rê çûn Bursayê heya telefona malbatê jî qetandin nehiştin em bigêjin wan. Tamama hundirê Bursayê em geriyan negeriyan dayîkê me giçûbûn li hundirê Bursayê digeriyan ew malbatsev nekirin êdî. Wan tehdîd kirin nehiştin. Ew dayîk jî bigên dayîkê aşîtiyê bigên dayîkê Kurda bi hev dir aşîtiyê bixwazin. Yani me dewamlî bangawazî wan kiriye. Îro
belki gelek insanê me dayîkê di nav me de jî li metropola 28 heb meclisê me dayîka hene. Dayîkê eskera jî êk zarokê wan li eskeriyê mirin jî tevlî me hene. Yani em her kesî hemêz dikin. Em dibêjin yeter kî dayîk bê nav me em destê xwe bidin hevdû ji ber êşa dilê me yeke. Ew jî zarokê xwe wenda dikin, dayîkê Kurd jî zarokê xwe wenda dikin. Ji bona zarokê tu kesî nemirin em destê xwe bidin hevdû. Daxwazê me dayîkê aşîtiyê ev bûne. Meclisê me axtîv ev di ji bona pandemînê hinkî lawazî ketiyê nav me. Lê pandemîn piştî hinekî ev yasak masak rabûya em giştkirin hundura wan karê xwe kir. Em ketin hundura wan jî karê xwe kir. Ev yasak kêmekî kêm bû ana meclisê me giş axtîfin. Yani ji bona tiştêk bê ser milê wan ji ber dîsa jî mesela tu derkevî daxuyaniyakê bide hemen bi hezara dora te digirin. Nahêlin tu daxuyaniya xwe bide. Yani dayîkê me aşîtiyê dixwazin. Dayîkê me ji bona derkevin, kolana derkevin aşîtiyê bixwazin zimanê wan. Îro dayîkê me temam dawalî ne. Temam dawal wan hatiye vekirin. Ez wek dayîkekê belkî aneka sed û tiştek dosyê me hene. Ê dayîkê dinê temam li ber mehkeman e yani ji bona aşîtî xwestine. Êk aşîtî sûc e em wî sûcî qebûl dikin. Em ê car de ji bona aşîtiyê tê bikoşin. Em ê ji bona aşîtiyê bimeşin. Yani aşîtî ne sûc e. Herkes nikane. Ne her dewlet, ne her millet, ne her insan, ne her dayîk nikanin barê aşîtiyê. Îro dayîkê Kurd devê kîja dayîkê veke ne di nav dayîkê aşîtiyê jî debin aşîtiyê dixwazin. Yani ji bona aşîtiyê amade ne. Yani ew çiqa bi şiddetê bê ser me em ê aşîtiyê bixwazin. Heta em aşîtiyê bînin vî welatî, heta em bi hevdû re bijîn, heta ev dewleta AKP nere aşîtî nayê. Ev sîstema AKP em ne li hemberî Tirkiye ne. Em ne li hemberî însanê Tirkiye ne. Em li hemberî sîsteman e. Em dibên bira sîstemê bi ûjdan û merhemet bê ser. Ew ê çawa ji bin bandora dayîkê Türk û Kurda derkevin zarokê wan dînî qarşî hevdû didin kuştin. Em bi aşîtiyê em heyyak li dinyayê sax bin. Em ê aşîtiyê bixwazin. Heta em aşîtiyê bînin. Aşîtî nê însanetî nayê. Aşîtî bê mirinê biqede, aşîtî bê birçîbûnê biqede, aşîtî bê girtinê biqede, aşîtî bê zulmê biqede. Her însanê bi hevdû re wek xuşk û bira bi hevdû re bijîn. Di welatekî azad e. Em nabêjin em bira em ji wan ayrî bin. Em îro dibin. Em sed bêjin em ayrîn jî îro kîmrika bayraq lê ye di bêrîka me de ye. Li ser wê kîmrikê lê kiriye tece. Yani nimarê me giş, em giş dibin ax û avekê de ne. Ax û avekê de dijîn. Yani dibin bayraqekê de ne. Îro zarokê me giş eskerin. Zarokê Kurda. Eger zarokê Kurda ner eskeriyê neke, kê eskeriyê bike? Piştîk em bi hevdûr nejîn, çima zarokê Kurdayê her eskeriyê bike? Ji ber em dibên bi hevdûr re em bijîn zarokê me jî. Ê me bira nên qarişî hevdû. Bira zarokê Türk û Kurda nên qarişî hevdû. Wan nekin dijminê hevdû bira. Bangawaziya me dayîka ev e. Em dibêjin dîsa jî dayîkê Türka jî bira bên destê xwe bidin destê me bira ev mirin raweste. Ev şerê qirêj raweste. Yani ev welat têra me gişa heye. Cê me gişa tê de heye wextê wek hevî hebe. İnsanetî hebe. Îro bi birçîbûnê vî gelî terbiye dike. Dibêje tu nêzîkî vê partiyê bibe eger partiyake îlegal e partiyake legal e. Türkiye Partîsî ye tu nêzik bibe ez ê zarokê te jî iş bavêjim.
تو نزیک بوه از نان نادم تر نان سرتا ببرم ببرچیبونه تربیه دکه سال نودیده خلق جگنده درخستن برا باجارا دان وان ببرچیبونه تربیه کرن هسیر کرن لبر چاوی وا زاروکنا دیو باوی وان برای وان هات کشتن او زاروکه ایرو بوی شدتی مزن بونه کس زاروکه وی گلی نه عاشقی وی سلاحی و بنی دارو دویابو وان جی دخواست لولاتکی آزاد لجیکی آزاد بکیملگک آزاد برنگکی آزاد بجین اما جبرگ جبه چارتگه چیا شخور کرن ستارگه یعنی ایرو زاروکه وی گلی مکتب بخوینه حقی وید مکتب آدتون نبه اشتر بیجم لئیشه که به هزاره انسان ما دهرن متروپولا برچینه ما برچیبونه تربیه دکه لوی دریجی کیجا انسان ما هر سال ایک دهرن فندقای دهرن پنبو ایک دهرن کاریوان دکن محقق جنازه شوی دریتین جبر برچیبونه ما محتاجی خواه دکن وی گله کرد لورا ایجاره ما وانتی نقارشی هفته زاروکه وی گلیتین کشتن لوی داری پریشان دبن او مالباته به 20 سالن 30 سالن ایرو چون ولات متروپولا خانش خور چه کرنه عفش خور کرنه مال و ملکی وان لوی داری هایی ما انسان گبو کرد قدیا کردا دبی ام در ناف خود نخوازن ای ام در ناف هفته ده نتجیل وی داری ما قیزانه هفته قیزو خورته مش هف زوجینه خوین ایدی کتی ناف هفته تو چل تن نکرنا کردا دگره هزار سالایه هنکا گوت بیتی اور هنکا گو بیترجه ازنه هر کی هاتو هر که تشتا گوتن یعنی تو جاری جی کرد ناقدن کرد هنه دایکا کرد بمینه جنک کرد بمینه وی بیاز کردن کس کردبونا خواه ارخبونا خواه انسانتیا خواه جبیرا ناکه ایرو روجلاتا ناوین وی قازان خوینه دکله یعنی وقت دایکا هم دبیشن برا تب بانگوازیه مایش بونا آشتیه به اگر حیات تهجید رانه به اف تهجید رانه به گرتیگه هیجید برچیبونه ده به یعنی هیسیرن ایرو عمری وان بهتر جزال وان هاتی برین عمری وان بهتر جزال وان هاتی برین جبه چارتی دست به برچیبونه کرنه 3 سال بره چند حب جنازش گرتیگه هاج بو برچیبونه در کتر یعنی ام ایدی ام دبیجن وقت دایی که آشیتیه برا تهجید رابه برا اف برچیبون بقده تابوت جه حفصا در نکون تابوت زاروک وی گلی جه حفصا در نکون ام تابوت ایدی ناخوازن ام مرنا ناخوازن ام آشیتیه دخوازن دای گش دستی وان لسر دلی وانه یعنی تو چارا گرتیا تو ایرو هیسیر به ده دستی دولتا که ده به چارا تا تو نبه ده برچیبونه خواه تربیه بکر بیج جانه کی من از وی جانه خوشی جبو وی تهجیتی فدا بکم یعنی پشتی ده هندوره وی گرتی گهی جیده جیج مرتنه یه مه هیسیر جی گرتنه لگوری قانون دنیای جه عمره مه بیتر جزا دانمه لیتی ساجی راحت کامت وی داری دتونه ایرو ما تهجید لسر تماما گرتیگاه هایه یعنی وقت دایکی آشیتیه ام ایدی ناخوازن ام حیسری چاوه دایکا ببینه روژاوا وربو مر روژه هبو مده جنازه و دشار یعنی ایدی پیسکولوژیه ما خرابو بون ام ایدی ناخوازن ام جنازه ببینن ام جنازه و شیرن یعنی ام دخوازن آشیتی به ام آشیتیه دخوازن قای پر دناف دقاقه ده آشیتیه چه ببه تزانه دایی که ما وی دمه زاروکه کشاد برچیبونه ده بود روژیا مرنه ده بود در روژیا مرنه ده بود دایی که چون حینا آنقره دایی که ما آنکا جبونا مجادله کریه جبو تابوت زندانا در نکبن
4 مهی وی اف حفسی دانه کرن بن چاوا داویه اف حفسی دانه حفصا مال دانه داویه جی پشتی 4 ماه آنی کلبچه کرن نگا عمره وی 62 ساله کلبچه آنی نکرن نگا اف چلیشکیش مرار چه دکی دایی که اگر جبونا مجادله بکن جبونا مرن جگرتیگاه در نکوه قی حقی وان تو کلبچه تیخن نگی وان گرک مره وا دایکنا پیروز بکه پیروز به هون جبونا مجی آلی کاریه دکن هون جبونا دارو که خوشی آلی کاریه دکن هون ناخوازن مرن چه ببه حقی وی دایکه او دایکنه کرن بن چعوا او داویه جی حفصا مالی دانی و کلبچه کرن نگا او ندر زیده یه دایکه ما 24 ساعتال کولانا بون قوشیولی بوبو مالا وان نه شب لوان شبون نه روز لوان نویه دایکال وی داری مجادله دکرن برخودان دکرن نوی چوبون انقره لانقره برخودان دکرن لستانبول برخودان دکرن دایکی آشیتیه لستانبول برخودان دکرن لقوسری برخودان دکرن یعنی لهر داری اف برخودانا جبونا تابوت زندانا در نکوه تجید بشکه بروی هاوی برخودان دکرن yani em car de wek dayika dibêjin bira ev tecît rabe bira wek 3 sal berê bira tabût ji zîndana dernekeve ne de bive zamanê 12 Eylûlê wî zamanî tu zarokê xelkê têxe birçîbûna û bi birçîbûnê terbiye bikû ev zulmek wextê tu zulmê ser wan rake te girtiyê li gorî qanûnê dinyayê bi wan re muamelê bike yani گر کرد ما تو جکی دنیا نهاتیه انسان وی ولادیه تو وی ظلمی لوان دکه سری لبر ظلمی را کرنه وقتی که حق و حقوقك تنبه مجبور تشیش دستی وان دمایه سری لبر ظلمی را کرنه ام دیسا دبیجن ام وک دایکا دبیجن وی دایکا مجی برا کلبچه جنگا درخینن ویجی آزاد بکن بیداد لپشتی وی زاروکی وی 18 سالی او زاروکاتانت هندور دمایه او زاروکی 18 سالی جی برگی کری گرتی گهی دایکا نزهات تکه یعنی اف ندشتی در ریزی ده نا اوی چوه شدتا انسانا کین و نفرتا انسانا زیده نبه yani em naxwazin em li hemberî hev du kîndar bin wek dayika em vêya nînin serxwe em kînê têxin hundirê xwe bêjin ewa bû ewa dewleta Tirkiye ewa bû ama tîne wê astê eger kînê çê dike em naxwazin kîn çê bibe em dibêjin aşîtî em destê xwe dirê jî aşîtiye dikin wek dayikê aşîtiye sivîl toplum ergotî aqwa şiddetê tîne ser me اقواسی به شدت تسرمه یعنی از یک ایلون هی نهاتی دم وجه هیه یک ایلون لتمام جن کرد و جن جهان و لإنسانیت پیروز دکم وک دایکی آشتیه ام دبیجن انشالله سالا ای سال یک ایلون اوی به وسیله آشتیه وک هویه براتیه لê mixabel wextê tu behsa aşîtiyê dike hinekî barê aşîtiyê giran e ev çend sal ji xwe zaten nehiştine aşîtî ji bona aşîtiyê gel top û çûn Anqerê çûn li wê derê mitîngekê çêkin mitînga aşîtiyê bombardna wan de hat teqandin çi qas însan li wê derê hat mirin çi qas birîndar bûn êk destê wan êk nigê wan yanî em wê rojê rojek pîroz e rojeke eger a ketkara ye û a aşîtiya cîhanê ye yanî wê demê cîhan bi hevdir jiyanek aşîtî bi hevdir jiyan kirine lê mixabil em ê car dibe îsrar çi dibe bira bibe em ê aşîtiye bixwazin em car dibin wê rojê li temama jina li dayikê cîhanê bi taybet li dayikê Kurd ew dayikek dilê wan êşiyane
ام لوان پیروز دکن ام دبی او روش به وسیله آشتیه وکویه براتیه خوین و سکناندنه یکی تیا گله کرد حتی ام نبن یک ام هرن یک به یک گرک ام ببن یک ایرو اگر یکی تیا متونه به ام جهر دولت خلق دنیای ایرو دناف دولتك ده مليونك انسان هبه او مليونا انسان ما في وهي دولت اخوة بك 6 مليون كرد 5 مليون كرد هي بلا يكيتي تنهي ايرو ناخد يه زمان خوانه زمان خدي تعالى دائما زمان كردية وي زماني بلا قد اخذك جبو زمان كردي چقات گنجي ما هات كشتن لمتروپولا جبو دو كلمة كردي اما چاوا ايجا بيجن آشتيا جهاني و يعني جهان تبدأ بيدنگ بو مرسلا كرد ام دبيجن يا يكي إيلوني روجا آشتيا جهاني اما مرسلا بو كرد جهان تبدأ حق حقوق بپز دبه کس حق و حقوق ناس ناکه کس نابیجه ایرو روژا آشتیا جهانه ما چه آنی هوله ما چه آنی دوساوه تشتک لدوسه نما تشتک نهاتی دوسه خرابویه چه نبویه اگر ایرو زمانه کی او زمانه کی قدخه ببیجه زمانه کی نناس از چه ببیجه مری والله آشتی هاتیه هنا ام نكانن يكيتيا خو چيكن حتى ام يكيتيا چي نكن ام تجاري بسر ناكبن گرك اولي ام يكيتيا چيكن از وك دايكا كي بانكا وازيا يكيتيا دكم حتى يكيتيا غالي كرچه نبه جبونا يكيتيا غالي كرد يكيتي برا شر برا كشي ايدي رابه برا هر کس خو زلال بكه بيجي ولا از كردم و از الكيلكا براي خو جي بگرم داخوازي براي خو گوداري بكم بانگامه جبريز برزاني رأي برا جباوي خو فدي بكه كباوي ويجي كردك بو قصانا حميزا خوش انسان كرد رو بكر ام وسا بيجي جبونا برجواندی خواه و برجواندی مرا بقده چه دبه برا ببه انسانتی ناقده تو ایرو تو پیشمرگا دبه برا تو تین قارشی هفته برای هفته نو خوی نو گوشته که توان تین قارشی هفته جبونا برجواندی خواه يعني اف نتشتي راستن ام دبيجن عيبو فديه شر براكوجيه نك بإنسانتي وره هر تشت لسر ماسه چه دبه هزار جارا بانگوازیل تبویه تا دنگ جخوان نانیه يعني تجبونا چه تا ایرو باشور مزن نا عراقه او جي تركيا بقيندي عسكري تركيا يرو تياراك روسيا درباسي كيما كي درباسي آلية تركيا بو موين روجيجي افتشكوت تيارات تركيا اللي خستي حتى بيلوتي وتيارة ويعني خاري بيلوتي ويكشت قوتا سنر إهلال كريه اما مخابل وقتی ترين ندي شنغال هي دسنري تدي گریدای تایه اوجی ایگ وی زمانی ایگ انسانیتیا کرد هفونا کرد لسر نگاشتیه گل ایزیدیه ملت ایزیدیه ایرو تعولی داعشانی برا سرسری وانده جنوان لمازات هات فروتن جنوان درد كوي حيا ببغداد جنوان هات فروتن ج موصلي كركوكي ورحاسبي حيا بغداد جنوان
دایکا کوی روژه درکتی بو گوت مگرتن ام چون من رویان چون چیا گو مگرتن گو ببکک بچوچک زاروکک یک سالی ده دسته هوالا من ده بو گوت او زاروک جستندن و سری وی جه کرن گوشتی وی زاروکی لسر آگر براشتن گو آنی جنکی رو گوتی بخون گرک تو بخون گو جنکی کرو نکر گو امکان تنه یا سری تایی جه دکم یعنی اگر اف تشت اف شدت اوا تا او تنه هشتن او ده آخو آوا داده لإنساني تا اف شدت تکرن اف عیبک مزن جیر عیبک پر مزن جیر تا ایجاری دولتا ترکیه آنی برا سرسری واندایه تا حیاب خستخانه اف سوجه که مزنه ده دنیای ده به هزاران نخوش دیدنه تو ایجا تثبیتو که تو ایجا برا سرسری وانده ده اف نم کش به دسته بریز برزانیه اف کش به دستی وی چه ده یعنی بانکا وازیا ما وک دای که آشیتیه هزار جارا ما بانکریه وی جی دنگی ما نبریه خواه به مکتوب جی جرشان دسر ناوی دایکا ما مکتوب جویر شان مج نیچیروان رشان مج منصور رشان مج تاور حچی وی شری تف ددن دسر ناوی دایکا ما مکتوب جوان شان ام دبیجن وی شری راوستینن شری برا کجیه جمر نابه ام یکیتیا خوا چیکن یکیتی جمر جنان و آوه فرستره چارا هر تشتی هیه چارا یکیتی بانکا من جبونا برزانی شر برا کجیم نخوازم ام شر برا کجیه ایدی نخوازم ام دبیجن زاروکا نینن قارشی هفته زاروکه من دستی وان نکه خوینا هفته جبونا برجوان دیگه خواه ام دبیجن یکیتی ام چه کنی یکیتی برا چه بوه شری برا کجیم نخواست یعنی ام جارده لسر ناوی تاوی دایکا حچی انسانی لما گوداری بکه وک دایکی آشیتیه سلاب و ریزی خواه پیش کشت کن از دبیجم برا مرن جه زیندانا در نکوه برا تهجید رابه برا ام به هفدور دولاتا کی آزاد جیانک آزاد به هفدور بجی وک گله دنیای چا و حق و حقوق در ناف دولت ناف نتوی ده هیه برات ناف مجید چه بوه ام بانگی دولتا تواد کن دولت ناف نتوی ایرو اگر دبه کرد هر کس ام دکوین پازار هر کس لسر کرده پازاری دکه ام ویا ناخوازن ام آشیتیه دخوازن برا کس لسر زاروک کرده لسر هبون و تنبونا کرده پازاری نکه هبن ام دبیجن یکیتی آزادی ام به هفته رو بجین ام خوینه ناخوازن ام رونده که چاوه دایکا ایدی ناخوازن آشیتیه دخوازن ام دیسا بانگی بریز برزانی دکن وی شری راوستینه دستی خوشخوینه برای خواه بکشینه آشیتیه که ماینده بینه چه سورنه و هبه چه درده و هبه ورن سر ماسه وک برا مرا الهفدر رودنی مرا درده خواب هفدر پار ودکه مرا خطا و نحقیه خوش هفدر دبیجه تشتک بدوی سلاحی نهاتی چاره سر کرن با آزادی و آشتیاتی چاره سر کرن امجی وک دایکا آزادی و آشتیه و براتیه و وکویت خوازن شر برا کجیه نخوازن زارو که معنی نقارشی هفته